Yeah, proper. Ai, namamkela kambe ka Mazda Xitsonga analyst. Channel, hey Gaza. Gaza ta vuya man. Hey, yeah, of course namthetha ikhalela hi Papa Rhulani, of course hi ta khe n'wi linka na Philani obviously. And then from there hi ta endlela ka Hosingove. And then loko hetela ka Hosingove, ha heteleli mhaka Khalanga shoes again. A swi kahle tlhela hi swona nakambe. Hey, se mina hlamala guys ku humerisile mani ra Papa Rhulani, as you can see yaleyo kwalani image kwalano. So no hlamala mina siku before na manager Philani, and that's the song. So technically speaking, we can say maybe it's some sort of a review. I don't know. So risimu ro humini manager Philani Xijikele, because last time loko ku endliwa video a hi fike hi vona manager Philani a hlangana na boto wa Papa Rhulani. So link ya ha ri kona la ka channel, ni ta mi vekela hi kwalano hi leswi a tiva swona. A hi nge zi swi vona ku way forward hi yini. So swi tikombi na ku way forward va jika na ri xi jikini. Papa Rhulani is very very clear se xi jikini. Hayi before ngoma, hayi before a ku na ntiyiso, hayi va lava ku n'wi dlaya Philani, va lava ku n'wi dlaya. Ve ri twa guxe na mhani wakwe, yes hayi yona vhele vhele a yi nge chayi kahle. Yi nge chayi kahle. So Papa Rhulani xi lo ku kombiseni ku reason yo va na manager Philani a kha fostela ku fike xi ya Soweto a ku ri timhaka to i ndlela ku kota ku va a xi yisa a Rivonia. Hi leswi nga fika xi kombisa swona. So we don't know, we never know swilo leswi. So at times we never know, maybe it's a beef, maybe it's reality. I ku a ni hi nge swi tivi. Hi nge swi tivi leswi Papa Rhulani kha xi kombisa swona. Ku reason yo va a kha ku a hi fambi Soweto a ni ta kota ku va a xi phula kahle, a kota ku xi yisa a Rivonia. Hi leswi nga fika xi kombisa swona and stuff like that. And then xi tlhela xi kombisa na mali ya ti-gigs ku hi side ra xona xi ri a yi humangi. A ni swi hi report hi side ra xona. Swi kahle mina ni nga ti tisa argument, because of course I can argue, but let's give him a chance. Loko kombiseni ku mali ya ti-gigs a xi yi kumanga. Manager Philani a teka a lunghisa movha. Hey, ay. Yeah, so leyi yo nkwangulatelo guys. Leyi a yi ri the best school. Yeah, can we say around Giyani? Yeah, or Mopan district, ne? Yeah, yes, Mopan district. Yona really the best. It was the best one. Yona let me vona kula. You can get 100%. Let me say channel ka Google, you'll see the school. You sure na this? Kwangulatilo education. Yeah. Yona let me vona. Hopefully swi ta vona loko hi zoom. Yeah, swa vona kele. Hi xona xikolo xa kona lexi. Yeah. She's strong swinene. She's strong swinene. Hi xona lexi mi xi vonaka hi xi ndhawu kwa. Loko va ku na nkwangulatilo va vula xona lexi. So this side ro hala a palamende na Giyani stadium ma famba na hi le ripato, of course. Yeah, so hi yona this area here. So hi fambisa ku yini na hi fambi hi le makumu ku fika hi tlhela fika hi crossa. I'm still deciding how should we walk. A hi tsemeni soko ni nga teki ngopfu nkarhi hala ka right, swi nga ta ni hlwerisa. So hi yona nkwangulatilo. Hayi xa karhata xikolo, xa karhata swinene. One of the best in Limpopo, nga tlhela swi vula tano. Kokwani very very private ku hakeriwa mali. So it's all right. So hi leswi Papa Rhulani xi nga kombisa swona ku ngonya a yi teka ya lunghisa movha, and then xi tlhela xi kombisa ku hi side ra swona a xi voni xihoxo xa ku va xi kha xi tekiwa hi movha like vanghana va xona va xi yisa ka gig. A xi voni problem ya swona. Ma yi vona nyana. Ina i nkava lexi. Look at it. Hi leyi baloyi laha henhla la. Ma yi vona baloyi xi tumberi. Ma yi vona yena. And then xi muvha xi ya ka yin'wana point. Xi ku hanya ku fana na xihlangi. Hey, ya kona mhaka leyi i rhongweni na hi Gagashi before. Loko ku ri malandzela ti-live ta Gagashi mi ta mi hi voneni. Xi ze hi ku n'wi rhunga na xona hi mhaka leyi. Ya ti-live ta always. Hikuva ni vhele a hi swona loko a kha a hi komba ku Papa Rhulani xi endla yini. Swin'wana to bona a swi ri correct, hi nga vula tani a swi ri accurate, mara ni twi na ku swi ze swi fika laha swi nga nyanya ngopfu. Ma vona nyana. Ku va a hi kombeni kan'we a swi ri kahle hi swona ku Papa Rhulani ni hanya so ni vona ku loko a za a hi kombatela ku tano swa onha swinene.
and ku hi understanding ya mina ni twi na ku maybe ti-live letiya ti nga va ti destroyini reputation ya Papa Rhulani a bit hikuva ti-event organizers ti chava hikuva each and every time ku ndliwa live yo Papa Rhulani a nga kumeki i nga pfuki hotspot ku zonda munhu loko munhu wa n'wi zonda ku n'wi zondi i khe na a reason i nga hotspot ku va i zonda munhu because once i ze i hotspotiwa swi ta ku vangela problem vanhu va ta sava vuyelelana ivi sala ampfhukeni ku fana na sweswi case ya Papa Rhulani xi le ku kombiseni ku hoyi xi rhandza Lekker Stylist swilo swa le giyani loyi i jike hi ndhawu ya wrong vona lowa black le i jike hi ndhawu ya wrong swa le giyani a nga jikangi kona a fika jikele hi la a nga jikangi hi kona okay swi le giyani kumbe vona leswi nga sandi so swa hlupha leswo i fambi hotspotiyo ma yi kuma yana mhaka leyi sweswi va vuyelani sweswi loko ri himpela ka ha na population leyi a yi zonda Lekker Stylist mhaka yo va of course a bed mathweni hi Papa Rhulani na Philani so mo swi swi onha hi ku se swi va grand hi swin'wana swa swilo leswi Papa Rhulani a kha yi swi kombisa sweswo ma yi kuma yona leswi n'wana mi ta swi twa ka the song just go and listen to the song it's a very very nice beef beef very very na ku mina always a ni swi vona ku beef yi le ku teni I saw it coming because mi nga ma hleketa ku na video clip yin'wana va nga yi postana ka channel Papa Rhulani a xi ri studio mi lu fika hlamala swilo hi n'wa ximanga nkarhi wa kona so koko I was confused ku why Papa Rhulani a endla that clip and stuff like that a ni nga koti ku twisisa ma yi kuma yana mhaka leyi hi swo ya swi ni confuse a ni nga swi twisi ku why a bifa n'wa ximanga loku nga Philani ku ri ke va ha tirhisana swin'we a swi nga ri ku twisisekeni se hayi beef se yi humini ya n'wa ximanga it's very clear and then from there ta hi khe hi move ya ka Hosingove leyi ya Hosingove i khale nyana yimini video clip leyi khale ni na yona ku na video clip leyi a yi ri ka shooting range Hosingove a Polokwane ma yi kuma yana mhaka leyi so koka na ha tivi live loko fika kwini a na ku hi faka nyana yi kha yi vulavula okay hi ta yi edita hi khata nyana this part nyana ni ta tlhela ni continue swi lo yevela leswo madala i mhaka ya vuhlaviseki a ku na swi nga endleka i mhaka ya khale mhaka ya sweswi kusukela kwale swinyenyanini ne bara mi ri nghozi hi ku korona shayi nge a na sweswi hi reke a ni ma swi vona hi le ntirho leyi ya yale kwala hi khensini ne swi lo yeve hi leswo swi ku yeve as I've heard so I really so I'm not sure a na ha yimi no kuma another clip yo va proof kha hi vona ku himpela yi ri shooting le so we don't have proof so mara mina leswi nga ta swi vula hi sayiti ra Hosingove ni nga ku ka ti-fans ta Hosingove a va tshama hansi na yona va vulavurisana a va tshama hansi na yona va vulavurisana hi yona giyana ya hina vo McDonald's letiya le and KFC a va tshama hansi va vulavula na yona va yi gayida hi ku Hosingove yi kwata na kwala na kwala swin'wana a swi hundla guys Hosingove xi kwata kwala na kwala mone so mi nga kuma ku swi hetela yi nga changi kahle so leswi nga ta swi vula i ku a va tshama hansi va vulavula na yona ti-fans va kota ku yi gayida na ku swi kahle ku va na ti-big fans loko ko va na ti-big fans ti nga va ti meka sure ku hi tona ti va ku ti ri loko ku ri ka event ti va ku ti ri tona ti khomaka inani the weapon swi nga va swi ri kahle sweswo mona ya ti va ti ri na yona ti va yo tshama ku well of course at times it can work mara swi kahle loko mi kuma munhu a nga ta in control munhu loyi a nga na xifuwa o ka nga kwati kwala na kwala because hi nga hetela hi nga changi kahle vindeni swi fika swi onhaka swilo Hosingove hi lebyi yi khomiwini a ya ha yimbeli music and then ku nga ha na competition ni huma swi tori once ku nga na competition swa hlupha because swi loko the other artist swo boha va relax ma yi kuma mhaka leyi in this case ku nga beni mayengani swi ngo vheta swi relaxa kunene swi vona ku na ti-fans ku hala leswi va nga ta swi endla hambi vo complaina because ku ta ku ri swona xi dominataka swi ri one ma yi kuma yana mhaka leyi so liya ni kombela va yi solver va yi guide Hosingove ni swa twisiseka ni ku zameni ku va yi nga dzikisiwi ngopfu because I'm not sure as I've stated a hi sure if himpela
a yi ri ku xuteni leyi kumbe a yo hundza hi xeweta ma vona ku timhaka ta koho hi ku hey yi gwajisa ngongwenya yi ngo tlhela ku a no hundza ni xeweta se hi fike hi nga xeweti na or yi ku a no advertise so if it's the truth a hi advise leswi nga ta vula swona if a ntiyiso it's fine no vhela u nga na proof yo i ntiyiso so it's fine yeah of course ni nga endla xihoxo loko ni nga heteleli hi Khalanga shoes ni nga endle xihoxo xikulukumba ngopfu brand ya ka Gaza of course mhaka leyi a ni nge za ni yi tsanyuxa and stuff like that so hi kona se ni vuyela ku va ni ta ni yi tsanyuxa ni ta ni tsanyuxa so leswi ka ti-brand guys na ku a ni yi vulavulenyana sweswi to tlhela ni tlhantlha even furthermore i luck guys loko i ze ni endla xilo xi va xi duma i luck wun'wana a nga faka ku a vula ku Khalanga shoes a yi fike yi ndliwe as an international yi cinciwa vito leri mi kuma ku va nga ri Khalanga ku ri kota ku va international but I don't really necessarily agree with that because loko ku ri ho fike hlaya ku Daniel Lekker i manga ta mi byela ku that name ri international xi njhani hi ku na rona ri kongomisiwe ka valungu it's a white man's name ma vona nyana na vona vo Louis Vuitton whatever na vo Mercedes kana there are many companies va tirhisaka mavito na AMG i mavito ya vanhu yi lavisisa mi ta yi kuma so swi loko inani AMG na va fike yi xavisa a German ntsena nona nga kota ku yi hlaya kahle vito lera but AMG mi lavisisa mi ta swi loko i mavito ya swiyiza kwale swa le Germany you get it na wona mavito lama ma vitana vanhu va le Germany ntsena so brand i luck swo sweswo if vanhu va fika va yi tsakela va ta va lo yi tsakela if va nga yi tsakeli it's all right he will try again wona nyana lo munhu a xi sungula xilo you are never sure if it will work or what you get it hambi na hina vo master tip loko ni sungula channel mini no yi sungula guys swi kahle ni va honest loko ni yi sungula channel leyi a ni ri xikolweni loko ni yi sungula a no yi sungula ni ku na borheka ni ni fike ni layini and stuff like that and of course a ni ma swi tiva ku na access to Wi-Fi and stuff like that I was like why ni nga yi sungula something maybe hi ku vhela a ni ti rhandzela Xitsonga a ku ri khale ni xi rhandza Xitsonga a ni posta ka status ka WhatsApp a mi kuma ni postela ka WhatsApp swilo ni kha ni analyze and stuff like that so I was like let me just start so loko ni yi sungula na mina channel a ni nga swi hleketelangi ku yi nga ze yi kula sweswi le ka hambi sweswi le ka vo 17,000 something subscribers and stuff like that a ni nga hleketelangi ku yi nga fika kwalaha ma yi kuma yana mhaka leyi so hi sweswo so swilo a swo sunguriwa man if xi feyila swi ta swo feyila na ku swilo swa tirha swi tlhela swi hundzeriwa hambi mina as master t channel leyi ta hetelela mi kuma ku you never know yi nga ha vi kona you get it hi leswi ndlisaka swona koko munhu i fika va kha progress na mina va ni kha ni progressa hi sayiti rin'wana of course se vi ki progress se na yena loyi ta kha progressa hi le ka swin'wana loko ri brand yo va yi wini it's fine ta kha progress ka swin'wana ni sure ma yi kuma yana mhaka leyi so mhaka Khalanga lavo ka va nga lavi ku xava tshikani lava lava ku xava va ta xava hi leswi ni nga ta swi vula tani those who want to buy they will buy a hi sunguleni mhaka yo swi kha ku vulavula swilo swi nga twali un'wana heheni wa ka nkoveni ex ya mina eka mani i ku onhela munhu brand leswiya and leswi ni hlamarisa i ku swilo leswiya swi endliwe hi business woman video leyi a ni lava ku yi analyze no vona ku ni yi tshika for that time ni vona ku n'wina mirini but swi kombi na ku maybe people a va nga ri na interest ngopfu ka that part hence mina ni vini sweswi ni ta tlhela ni vula leswo i business woman i busy no loko a mo cinca xivongo a mo cinca swi wrong ngopfu it's very very wrong leswi a nga swi endla it's wrong ma yi vona mhaka ya kona so ni sure ku mhaka yi twarini video yi helerini a na ha na swi vulavula sweswiwa na ha na swi vulavula hi to cruiser la ya hansi video va yi helerini vhele ya so hi swo sweswo yeah we have arrived kota ku vona sweswiya kota ku tlheriwa video yi xavi swi lo yivela
Leswo madala. leswo madala i mhaka ya vuhlaviseki A ku na swi nga i endleki. mhaka ya khale mhaka ya sweswi kusukela kwale swinyenyanini Ya ne. Va ra mi ri nghozi hi ku korona. shayi mi nge a na sweswi Hi reke. a ni ma swi vona hi leyi mintirho leyi phepha ri hlakalini ya leyi kwala phepheni Ya hi khensini ne. Swi lo yele. hi leswo swi ku yele Hey, yeah, no.